Социалдык ишкердүүлүк түшүнүгү Кыргызстанда жаңыдан калыптанууда. Биринчилерден болуп бул тармакты жайылтууда Борбордук Азия университетинин салымы чоң. Говоря о социальном предпринимательстве, это явление, которое включает в себя, во-первых, три аспекта. Первое, оно решает проблему, при этом решение данной проблемы – это все-таки бизнес. И при том, что оно есть бизнес, оно не требует вмешательства кого-либо другого. Они не будут просить доноров ежегодно, дайте нам деньги, да? Или они не будут просить государства, помогите нам и так далее. Для Кока-Колы очень важно, когда то сообщество, в котором ты работаешь, оно успешно. Бизнес всегда будет успешен там, где успешное сообщество, там, где экономические показатели очень высокие. Поэтому Кока-Кола, она во всем мире поддерживает эти инициативы. Борбор Азия университети Агахан фонду жана Coca-Cola компаниясы менен биргеликте жаштарды колдоо боюнча иш алып барып келишет. 2 жыл ичинде 40тан ашуун улан кыздар социалдык ишкердүүлүк боюнча билим алып чыгышты. Программанын алкагында жаштар социалдык ишкердүүлүктүн негиздерин, социалдык маркетинг, маалымат технологиялар, бизнес-план деген эмне, оюңду туура жеткирүү жана сүйлөшүү чеберчилигин үйрөнүштү. Да, правильно, достали русский язык. Бул Ош областынын Ноокат районундагы окутуу борбору. Башкалардан айырмаланып, мында мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окутушат. 6 жашар Салиханын буту баспагандыктан бала бакчага алышпайт, бирок абдан окугусу келет. Ал эми бул өспүрүмдүн өрчүшү артта калып, кадимки мектептердин программасын өздөштүрө албай, ата-энеси бул борборго кайрылышкан. Мектептерге албаса, унча жакшы окуй алмады, жаш жүрөдү. Инан бу жерде эч там жок. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга чексиз билим берүү демилгесин Ош шаарынын Ноокат районунун тургуну Нургүл Караева көтөрүп чыкты. Жаш педагогдун оюн коомчулук колдоого алып, социалдык ишин баштады. Многие дети, даже если они ходят в школу, их, например, как мы стараемся индивидуально работать с детьми, да? А в школе такого момента, или как сказать, нету, да, возможности нету, так как, вы сами понимаете, в школе 30 детей. Мы решаем проблемы самого разного уровня. Например, инфраструктурные проблемы. Мы решаем проблемы безработицы молодежи. Мы решаем такие проблемы, как доступ к рабочим местам для людей с проблемами со зрением, для детей-инвалидов учебные центры. Валерий Гришин компьютерге өтө эле көп убактысын жумшаган. Кээде суткалап уктабай көзүн экрандан албаган учурлар болгон. Ошондой күндөрдүн биринде мээге кан жүгүрбөй, ал таптакыр көрүү сезиминен ажыраган. Окуп тамга таанымак түгүл, айлана чөйрөдөн ырахат алуу убактысынан ажыраган. Первый раз я испугался. Я действительно подумал, что что-то настолько серьезное, и я напугался того, что я теперь не буду видеть, вообще не вижу. Но за эти 4 часа я так прочувствовал эту жизнь, так прочувствовал это счастье видеть, что я решил, что нужно что-то делать для таких людей. Валерий маркетинг тармагындагы сурамжылоолорду жүргүзө турган колл-центр ачты. Башкалардан айырмаланып, мында жумуш орундары жалаң азиз адамдарга берилет. Аларды үйрөтүүдө кыйынчылыктар жок эмес. Клавиатурадагы тамгаларды Брайль алфавити аркылуу таанып билүүгө көбүрөөк убакыт сарпталганы менен натыйжасы жогору. В целом они отличаются пунктуальностью, отличаются коммуникабельностью какой-то, то есть они очень ответственные. Гүлназ төрөлгөнүнөн начар көрөт. Көчөдө таяктын жардамысыз баса албайт. Бир эмес 2 жогорку жайын аяктап, азиздердин укугун коргоо боюнча иш алып барып келет. Билим алган күндө дагы жумуш табуу кыйын экендигин айтат. Во-первых, не дают возможности работать, потому что мы незрячие. Если бы дали бы возможность как бы хотя бы попробовать, да, работать на каком-то рабочем месте, но тогда бы посмотрели зрячие, какие работы могут делать. Я выиграл грант, и они выделили деньги на оборудование, специальное оборудование для незрячих людей. Каланетика, йога, бий.
Айтор спорттун бардык жай түрлөрү менен машыгуу кандагы канттын төмөндөшүнө жардам берет. Бишкек шаардык эндокринологиялык диспансердин жертөлөсүндө ачылган спорт залынын эшиктери кант диабетинен жабыркаган бейтаптарга ар дайым ачык. Здесь нет противопоказаний для того, чтобы человек занимался этим видом спорта. Даже с пороком сердца, даже с тромбофлебитом. Нормализуются сахара, нормализуется сон, и настроение сразу поднимается. Дүйнө жүзү боюнча кант диабетин дене тарбиялык көнүгүүлөр менен дарылашат. Буга чейин дары-дармекке басым жасап келген эндокринология борбору спортко чоң маани бере баштады. 41 000 адам бул дарыгердин көзөмөлүндө турган, учетто турган оорулуулар, кант диабети менен жабыркагандар. Ал эми өзүндө диабет бар экенин билбей, билсе да дарыгерге көрүнбөй, учетко турбай жүргөндөрдүн саны 3-4 эсеге көп. Диспансерде спорт зал ачуу деп билгеси 3-курстун студенти Асель Байдылдаевага таандык. Кант диабети менен ооругандардын маселеси каарманыбызга бала чагынан бери тааныш. Мама работает здесь врачом, 20 лет уже, и получается с детства, когда нужно было организовывать какие-то утренники на День защиты детей, на Новый год, и получается, она меня всегда брала с собой, и я близко с детства соприкасаюсь с детьми с сахарным диабетом. Ойлогон ойду ишке ашыруу оңой турган жок. Ишти баштоодо акча гана эмес, жардамчылар керек. Аларды башкара билүү, акчаны үнөмдөп пайдалануу. Бирок бул сыноолордун баарынан Асель корккон жок. Проходили 2-недельное обучение в УЦА, и нас уже, получается, приготовили ко всем проблемам, да, и трудностям, с которыми мы сможем столкнуться. Баарыбыз күбө болгондой социалдык ишкерлер бизнес ачып тим болбостон коомго пайдалуу иштерди жасашууда. Жумушсуздук, экология, билим берүү жана башка көйгөйлөрдү жашаган шаарынын, айылынын деңгээлинде мамлекеттин колдоосу жок эле чечип келишет. В дальнейшем я хочу просто быть инициативным человеком. Сделать этот мир немного другим, более добрым друг к другу, что ли. В движении все успевается, счастье в движении.